APHLC long jakong ng pidun po lapen der kelong ri sirai kom nang ji pula bang so ipaman po na may long may pu apan nili churo pigji intia sang ho aporna pi ponapot lapen nili amen sumote tingo po APHLC apan ke kroy lapen kacipadu risonim so youth wing atong mapan lapen women wing lapen constituency committee lapen piniladak congress pen senior leaders lapen nason si jakong orang nang pidun mate nang join dun atum pan andame kachis song akardom mate ki hai akardom nang tum pan tipajuri lo kardom BJP atum pan putame ba sorkar jong si chok chede lo pulotang te puhai ma puhai nang ji ma puhai nang ne pola bangso aron do ma we pulotang te du article 19 na lang tum lang namote thek lo po freedom of speech and expression sorkar tum jong si ki chok chedo ko penapot ili tum jong dun lote acha tum phere duk de puduna he opini nang net chekna opini ili tum phan na pasung krung na ba ili tum pha APHLC jungjunga tum phan ke nang klem lo pinit pudun lo protang te police nang toy po mane APHLC tum phan lutik pusinai ti de mikiro kora pumhet ile tum senior leaders penda tham logadi but now we are not okora now we are not foolish ile tum non ke lule si pinilada kong dung atuman ke kire set tum si APHLC long kang kalimakalang kire set atumang selo di kilu tum ke tang dam thamare jige ate nona por ile tum akhe ki du kisum longri long pa ke be ke che nang chirai thiblo ile tum akhe tum areng gisu chithrak me department atum kidam tangani kang me midu girum atum officers tum bokat jana long tame sukan jana long tame areng gisu sonsi thekpuno ning dugala kopia pot piniani action na hedet kopia pot council tum du joy kopia pot ha hedet ki ha he alam the made ki lu pot lage aron ga chini ne pon nasi aron along pulo constitution mate law is the command of the sovereign backed by sanction pula lapang su kitok matela law course long jurisprudence pa subject long do nasi aron henlo kang tuinai ke thenai a hukum law is the command of the sovereign backed by sanction possible kumat malabang so aron alam ke kroy kreatum ke kisung ben ke jokon elo lage phobek podi ele tum district district 1951 long lo pharo kreser ke bra phoke brai si lapen pharo kreser ke bra phoke brai ni ele tum council long lo chelang nam tha ning kang kwan lo 70 years itum cross end lo di penengan kopia pot handbrake long lo de ile tum ka song kopia pot le dam le de lake ile tum thi hek pen tum chini nangli jong si sokero da por hut sokero ke tum chini ke di hidi dore bangse sokero hut itum ki por nahi ke pilo nokke grangso ke por nahi hosi chupen sokro dam rong pute chogima rot me ma chupen rot no di lapen chugang ti pulodang te ke si pen sin ti ke di na pen ar long pen phukoi ramoy oi pele chogima amex di dorong lage di lasi there is a provision given in the constitution ile tum constitution lo apun acha ason amung atowar ki pichok lim labang so haladak kili da mangjia dimalo labang so atowar pen itum ledam de pulotante itum long di ile tum sik sidul itum phanang pilo sik sidul kumata phansi ki pinchong lo alante lage itum tribal phanlu lage itum che than piglo lapen ka chini ne tumana chini lo sik sidul ke aron lo inglong asotum phan ki pi aron lo inglong asotum si reng nang chorpo long lit la ajakong bisara ron lapen council lo election kar jap ajakong andame inglong aso phan si pichor lo ande inglong aso phan si pichor lo pulodante ki bege che kuna pe ho nangate blok ke la hele tum kilang dam ne ba
lasi la bang so ki be ki chi nang te long pot alam the bang ke 1951 la bang so district councils rules pudu 1952 si tum council ke long apot 1951 hot ke district long lo ma district ke long pen amat aron ke men bin chong phit kun ede elected body abedet kangwai ko son si kangwai maso abodi abedet masi governor ake hai assam governor ake hai si tonte komarli nang tum hemprek district ke long lo posi non council kim ke ko ke ningkan ke thomba ka farman labang so temporary rules election ke padoye phan aron nang pinchong bi posi pinchong no monang tum council kim de te nang me thang pele komada bang putum si election ar jabjima komada bang putum si voter list long amen che thablong jima lapen komat akhe tum si election long da ka che pate tum long jima nang me thang pele chibuna pin chong no tiar no pomat tiar jide lasin non tum APHLC pen kopia pot che song nang ko non la bangso district council 1951 rules nilitum ache thiavelo thiaglo puchini si ake hai sar jaga thanang thansi high court lo tum case bidamlo hai ta hai de high court tum order pilo council aphan council tum claim dalo voter list aki mi pinchong thuno pusi hukum tholo amat claim phai hede lasi APHLC ke amhang pathek thuoi na ko ba pereng thunang ko lahendu lasi non puthor bang thuna hem prekalam de nale tu mathama BJP tum hem prek wan thek ji ko di neliga sapta ning the 0% kopia pot ning the pulo tangte voter list selam non tere na neloti komali hu high court si ke thema state government si ke thelo sarkar si ke thema court si ke thelo court si ke thelo court a hukum anke state government tu manta khoi ve nengji athema court protante assam along rilong ke high court hello ke the nai lo labang so high court pen ko pima ke pangta ba lamrai ki pike khoi ve nang po government tumda ong dung tung ke voter list le kang thalo te komali rom do ko gi bu are aron si ke the hotang le lo ke demo pen ni thalo ke di aron na kitab lo ke to aron si ke the lo phere rang lo ande people claim ke de कि क्लेम क्लियर बंगे लहलो जोंगसी तुलिराम रोंग हा बातिंगर ब्यांगलोंग जोंगसी के पे के चामेन इन थांदे पुलतांगते नेक्स्ट के रेम दे तो पका फेरी तुलिराम बा बीजेपी तंगे लासी वोटर लिस्ट आने कोन चुपना है hele aku mohet jong tu mas speaker pen than lo muna chohan ke hello le pin lo dake west kar benglong ko puli long si ja hem dolo di hala phale chone dam check khai he jail bank thot khai he de la pen tax department tum boreng nange claim atum dak mitu ki tum areng nange so la ha muni tum phan jong si protection pidun de pholo tang te 244A 1 thegi ma BJP tum 1 thegi ma nang than tha he thelo ge di he thelo lagi ko son lo apen parliament lo ke karbialam chini ne speaker tongge ahok lo lake hada lam kaning je nai pote english text na po kali pote hindi text na po hada ke nasi ane siata pulo lenga lam pe na ke hai 244A nang pino ho speaker sahab ake hai pote bang this fellow you MP honorable MP what are you asking or what are you saying पुकोगी मत इंग्लिश में दी MP जी आप क्या बोल रहे हैं पुकोगी मत दी स्पीकर तुम ता आर्लेंग पे नीचे तुम रोंग थे लासी हदाक लैंग्वेज तमे नीचे टेक्स्ट है नहीं आपको ना चा इंग्लिश तमे टेक्स्ट है नहीं माने ऑनरेबल स्पीकर 244A article is a long standing demand for the Twins Hills district, that is Karbi Anglong and Hills. Jo, it is a long-standing demand. So therefore, Honorable Speaker, implement it. Putum putunangpo, itu masarhan putunangpo. Non ke bang ke damtang uta bang ke. Non MP high helang ningkon constitution ke kamar hu 244 tu budi hadak dun dela
dun dia kunenge kanar was kamang hu di 275 1 to kamang hu mohodak parliament long lithu jogda kengkem thugurima bosne gama thada kit hegang sei bang parliament long ke kalima gandhi 545 MPs are there in the parliament top leader tum doi hoda ke thek PhD doctorate master degree chari tum doi I tuma MP bang ke class 10 iputot kali lata halada ahogalam thana ko popo open school seba board pedali open school pute ko piloni ni konane dum de pin no na mamlok lo ne piloni chin de le seta open school buseda qualification na ke to lasi non ni liga chinia teng de di no moher jong pulo dum de ako ne gamang hule ada ke 545 tiu amek nang da at GMP tumada di upper house and lower house budoi ni lok sabha pen rajya sabha budoi parliament na hemarlo indeng hini dui non bang ke la lok sabha po banglo MP ke la si hada ku program sidan po mo tu chu ki dor thaki pudi are se da ye le tu lage le mo tu ko le tu guji bo no le tu ya kui bo are lage chu ki dar phale chu ki man gali mati ho la so chu ki dar kamat ha kang chingche ba ke hai he posi ning kan trok si ke ba ke thompli penenga nang len la lo bang ta mi ki okora ke thek the pu bang state government ma ka chong de ako state government dong ke moda chini non ki lu ke loma pansing vai pola tong ke athe aning khang aling di kai ta yes man ba himonto nang pulo super state tu are lagi theklang tadi ko the constitution of India dak nili lang law kadoko we article 395 article tu andeng pi pharo thom rat rok sir ke ba photo da na hoka tokte je dak super state pinchong un ba super state lu phuke karbiang lo ma piman un phuke tokte angge pilo itu ma tuliram siam to ke bang himonto tu oh itu super state karbiang lo is becoming a super state pu hai this siam dong kang nek tu ne amor sing kita hai pu akhir rak tak nai lagi ni akhir rak ini dak jang jedun lah yang to ma thek dun lokan da bangke kopia posi karbiang lo is becoming a super state means what is the deep meaning, what is the root cause ki luang posi nang super state puta hai itu dun mati ali makan andi ki liu padlo lagi na hok tawe coba mane college student lumdu bade papu uठाए political science major ke तुम ता दुही दा चाली दो ना हक तावे super state ki pa दुई autonomous state pudui separate state pudui mada ke tok pa de article 3 article 244 e doji anta hoy pula tamane apinong et ke himonto basi case pinai na kopia posi case pinangji polotang te ave pina hormusi do purada pan ke than ke di IPC Indian Penal Code mate kangsai aron pen latuma phan case pidam nei monto tom phan ne la Indian Penal Code lo yo la police atum judge atum advocate atum ke en kangsai aron lo IPC bolde Indian Penal Code kangsai aron munit pithi lo ponte kopia section pe se kangsai ma hasti koan si jel do nai jima la soron lo engeda himonto kaningje ke super state pukedi super state puke constitution long langan ta abi ende abi prote kachu bailo kedi kachu bailo kalima kana engeda IPC long gitu cobairi besidang itu dofra 420 parjulong doflim long section 420 puke 420 komunitas puke di la 420 wedi kaningje tap kali da IPC long tadu neli porhi de po cheating section IPC 420 cheating and dishonestly inducing delivery of property ke pacho bai pen kumane along le philang ba kumane kupinya hormu la puson ki pacho bai pen pon de polotante la phan kwan lo ningkan troksian jail pe nei budaki ne whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived
to deliver any property to any person or to make alter or destroy no the whole or any part of the valuable security or anything which is signed or sealed document which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Jail ki thak choti kadi fine da chitu nahi. Age tu mahu tulira make. Amor Singh ki subang side tu pa. Yes. Ko anet perak me mi alam di. Super state tu itum constitution na agri. Abi pin hormu si karbi ang long tumpan. Laan nang kilang rempensi itum panang itu di ining duk pikhanja. Laksana mo ke bang beya lidar tumpan ke ilitum vote pipete nahi. Kalima kalandi laksana lidar tumpan ke tum vote pipete darangji vote jokjet darangji lapen itum ke thekser tumpan si ilitum warsai pinanji. Lase ani si hetame constitution English badbe pinamuni si purvakbe pinamuni si hala 244 tu budak thengdun krai lo gedi 271 budak thengdun krai lo gedi bangnon pa viral de therak mai medi lasi amun nit ningkon non penike kamang hu de inu MLA dula bida singleng reporter to majulo nang like sato pilo nang non hide lo ba hide lo ke nang li pilo klem non popo prangsi puji phuksu de MLA ta prangsi lo le ka wasu thai dum po article 200 2000 pudi kali magala pute kon article doi ra ho 395 di tharo ke thomra troxis ke pra pho angdeng pido da ka kasi nona bangke akinai do ko pamasi government tum ingcha pon bomlo tharo pira troxis ke an do ko lo ke sita ladake 395 article CP pon ante surihini article ki pa plenia phangke non pa thobak India constitution to thuna ko pusi BJP do mane legi pulun thulu 2000 article boge nang tumri lab jo pang thang le pur da kita se juthu ko po andeng pi bang long le pena pra ko pur thuli po ko na 2000 ke hopote long le athe ko na lo ke long la ka abite ni la si cheplang prilu ante constitution of Puthulu. Constitution is the supreme law of the land. Nang le tuma phan, bai le tuma phan, nang ke rai ahem phuke aron helu.